Ausbildung چی برنامه در این ویدیو برای شما میفهمونیم. سلام علیکم، نام من دلوار است. من خدمت برنامه Ausbildung قطعی اومدگی قریب بگیم 3 سال میشه که در آلمان زندگی کردم و با نزدیکی بگیم Ausbildung من تمام میشه. کلمه Ausbildung اساسا گیریم خودش ترجمهش تحصیل میشه، یعنی که تحصیل کردن در مکتب های آلمان. Ausbildung اساسا خودش با دو شاخه جدا میشه. ما داریم schulische Ausbildung و ما داریم duale Ausbildung. اینا از یکدیگرش یک چند فرقیتی کم فرقیت هم دارن. اگر برای شما بگیم مهم باشد یک ویدیوی پورا درباره فرقیت‌هایی میکنیم و ما در این ویدیو کوشش میکنیم که در عموم درباره Ausbildung گپ بزنیم. Ausbildung یک برنامه هست که برای هم بگیم شهروندای خارجه و هم شهروندای آلمان خودش امکانیت‌ها پیشنهاد میکنه که رفته 2 سال 3 سال 3.5 سال رفته خوانن و صاحب یگان کسب شوند و در بازار مهنت تیستر جای خود رو پیدا کنند. اصلا که بگیم آلمان یک دولتی است که اندستریش بسیار پیشرفته است و بسیار زواد و کارخانه‌ها دارد و قریب که همه وقت به اینا قوای کاری نمیرسه. به همین خاطر Ausbildung یک بگیم یک حل مسئله خوبه برای آلمان خودشه. نگاه کنین، وقتی Ausbildung خودش بگیم 2 سال 3.5 سال دوام میکنه. در این مدت شما هم میرین درس میخونین و هم میرین پرکتیکا میکنین. این چی معنی داره؟ یعنی که هر یک کارخانه پیش از اینکه طلبه یا که اتسوبی را قبول کنه برای با فیرمای خود یک چند شرطنامه و طلبات‌های ایهک را باید جوابگو باشه. وقتی که همون کارخانه همه امکانیت‌ها را داره، میتونه که بگیم قوای کاری نو تیار کنه و در بازار مهنت پیشنهاد کنه. همه امکانیت‌ها را داره و بگیم که با ایهک یعنی که همون معارف آلمان هم بگیم خطا نمیکنیم با او پیشنهاد میکنه و چیشه که من اتسوبی قبول کردم میتونم و ایهک ای را بگیم میبینه و در اساسی که همون حجتایی که تیار کردگی اجازه نامه میده که میتونه که همین فرما اتسوبی قبول کنه. وقتی که شما حجتاتون پیشنهاد میکنین برای کار یافتن، شما در کارخانه ها راست بگیم که یکم کانتاکت شما یکم آدمی که حجتای شما را میبینه این کاردهنده است. وقتی کاردهنده حجتای شما را میبینه و بگیم که با کاردهنده معقول شده، میگن که اومده میتونه که شما بگین در فیرمای ما بیاین Ausbildung کنین. کاردهنده حجتای شما را گرفته در ایهک پیشنهاد میکنه. ایهک میگیره همه او را به قید میگیره و ایرا به مکتب روی میکنه و وقتی که شما شرطنامه خودتون رو قبول میکنین، در اون شرطنامه خودتون میبینین که همونجا در بگیم جدول درس ها هم هست که چند هفته در کجا چه درس را شما میخونین. و وقتی که شما میایین در آلمان، وقتی که کار سر میکنین، در شرطنامه شما نویسندگی است که الکی 40 ساعتی کاری داره در یک هفته، روزای عادی دارین و 5 روزی کاری است و شما در وقتی که درس دارین، در روزی که درس دارین، در اون روز بگیم کاردهنده حق نداره که شما را کار در فیروت کنه مثال و وابسته به مکتب یا اینکه وابسته به همون کاردهنده همین جدول درس ها هر خیل شدنش ممکن است. مثالی ما را بگیریم، اگر ما بگیم بلاک شوله دارم، یعنی در یک سال بگیم 2 ماه 1.5 ماه ما میرم کار میکنم، پرکتیکا میکنم، بعد یو با میرم 1 ماه 1.5 ماه دیگه فقط درس میخونم. وقتی که درس باشه فقط درس نمیرم میخونم، در یک هفته 5 روز درس، 2 روز دیگه و خدمای نه که در آخر ماه تا همون مبلغی را میگیری که هم مبلغ در کانترکتی تا در همون شرطنامه تا نویسندگی است. البته از جا ما بگیم مینوس میشه پول خونه و پول استراخوفکا و با یگان را خراجات دیگه داشته باشین، اینجا مینوس میشه. نه که در عموم همون مبلغی که اونجا هست همون را قبول میکنی، نه بسته که تا همون ماه تماما کار نکردگی فقط درس دادگی. به همین خاطر یک سیستمی هست که هم برای آدما کمک میکنه که هم بگیم سوم کار کنن، کم هم باشه سوم بسیار نه کم هم باشه همون یک مقدار مبلغ به دست بیارن و هم یک کسب از خود کنن. و وظیفه مکتب بگیم که شما را همون تئوری لازمه را داده تیارتون کردن برای همون کسب از خود کردن. همه بگیم موادی در کاره مکتب شما قبول میکنید. وظیفه کاردهنده در این مدت شما بگیم همچون کارگر عادی حساب نمیشه، شما همچون پرکتیکان یعنی اتسوبی حساب میشوین. وظیفه کاردهنده در این مدت شما را همون بگیم پرکتیکا قطعی همون شرایط پرکتیکا را مهیا کرده و به شما نشون دادن. مثلا وقتی که شما یگان در وقتی کار یگان چیز خطا میکنین، یگان چیز ویران میکنین، چی میکنین، یگان خیلی پرابلم شدنش ممکن نیست
ва кордианда бигем кӯшиш мекунем ки шуморо бигем беҳтарша нишон мета ва шумо як мутахассиси хуб тайёр кунад. дар болои ҳарди инҳо бигем мактаби кордиҳанда, дар болои ҳарди инҳо ИՀК истодагӣ аст. ИՀК як системаи маърифи олмон. ИՀК меояд чӣ мекунад? Тафтиш мекунад доим ҳуҷҷатҳои шуморо, ҷадвали кории шуморо. Мисол шумо ҳамчун атсубӣ ҳақ надоред ки дар як ҳамун отделение ё ки дар як ҳамун абтайлунг як вақти дароз бистед. Мисол меорам. Вақте ки шумо гастрономӣ мекунед ё ки ҳотелерӣ мекунед, аусбилдунг, шумо бояд ки ҳам сервис равед, ҳам кухня равед, ҳам ҳаускипинг яъне ки хонатозакунӣ равед, ҳам дар ресепшн кор кунед, ҳам дар резервирунг кор кунед ва дигар абтайлунгҳое ки ҳастанд. Инам вобаста аз ихтисоси шумо ки ҳамун ихтисоси шумо мақсадаш чия ва киҷо кадом соҳада равона. Ва инамни вобаста ба ҳамаи ҳамун соҳае ки аусбилдунг соҳаош кадом соҳае мехоҳӣ ҳамун соҳаош ҳастанд. Ози сайтам нишонтон метавонам дар ин бора. Ва вақте ки шумо ҳамун бигем дар ҳамун муддат ки дар ҳар отделение рафта кор карден, ҳамун як таҷрибаи як миқдори муайяни таҷрибаро шумо аз худ мекунед. ИՀК ҳама ёра бигем мебина ки ҳама ами бигем қонунӣ рава, ҳама ами формалӣ рава. Чӣ мекуна ки кордиҳанда ай шумо суистифода накуна. Хай ҳолатоша бигем юридически тарафош меша. Ира меша ки ягона дига ягон видео дига кунем ки чӣ ҳақ дорад, чӣ вазифа дорад. Масалан мақсад ки вақт охире ки сол мешавад, шумо экзамен меспорен. Асосан гирем дар тамоми ҳамин 3 сол ё ки 3.5 сол шумо 2 бор экзамен меспорен. Як бор Zwischenprüfung мешавад, як бор Abschlussprüfung. Ози ҳамин системаро камтар иваз кардагиян. Ози бигем ки Zwischenprüfung яъне ки имтиҳони нимисолӣ намегана. Озира мегӯянд ки Abschlussprüfung Gap 1, Abschlussprüfung Gap 2, яъне ки имтиҳони хатмии қисми аввал ва имтиҳони хатмии қисми дуюм. Қисми якумаш 25% ҳисоб дида мешавад. Мисол чанд қаб бале ки ту гирифтӣ, ҳамун 25% дар умум гирифтагии ҳамун балора истифода мекунад ва қисми дуюмаш 75% мешавад. Агар интерес набошад, дар бораи экзаменҳоам ягон видео мекунем ки чӣ хеле ҳисоб мекунад амиравни. Баъд ҳамин охирда ИՀК ай шумо як экзамен мегира ва сатҳи дониши шуморо месанҷа ва шумо ай тарафи ИՀК, ай тарафи маърифи олмон як ҳуҷҷат қабул мекунед ки шумо дар кадом фалон соҳа мутахассис аллакай шумо метавонед ки кора сар кунед, ягон ҷода рафта ҳамун ҳуҷҷата пешниҳод мекунед. ба ғайри оие ки шумо ай ИՀК ҳуҷҷат мегирен, бо ай мактаб шумо бигем аттестат мегирен ки баҳои чӣ хақати хонден. Беғарз аз ки шумо бигем экзамени барои ИՀК меспорен, бо шумо дар мактаб як бисёр шуловка бисёр эксои майдак бисёр меспорен. Ба ғайри и ҳамаи бигем ҳамун дар давоми хондан дар мактаб чӣ экзамене ки меспорен ё ҳамашон тоқа барои ҳамун цоик нест, тоқа барои аттестати шумо ҳастад. Ва дар охир ИՀК дар шумо чӣ экзамени меспорен, и бигем ҳамун қонуни охира қабул мекунад ки шумо ҳамун ҳуҷҷата мегирен ё намегирен. Дар ҳолате ки шумо ҳамун меспорен ва намегзарен аз экзамен, шумо ҳақ дорен ки 2 бор ҳамира бигем ки 2 бор павтор такроран биёрен биспорен. Шанс дорен. Бигем такроран споридан 6 моҳ баъд мешавад. Яъне ки агар шумо тобистон спориден аз экзамен нагзаштен, шумо шанс бигем ки шумо метавонед ки як бор дигар дар зимистон биспорен ва бибинед ки мегзарен ё не. Агар нагзаштен метавонед ки тобистони дигари биспорен. Хай дар ин муддат бо ҳамун оиле ки бигем ҳамун маблағе ки ранги ки аусбилду атсуби мегирӣ, маблағи камам бошад мегирӣ ва хондан мегирӣ, тайёр мешавӣ барои дарсот. Мо мегзарем талаботои аусбилдунг. Талаботои аусбилдунг чия? Шумо бояд якам забони олмониро дар бигем уровни на кам аз B1 бидонед. Дуюм ин ки фақат шумо хоҳиш дошта бошед. Вақте ки шумо забондонитон уровни B1 ҳаст ва хоҳиши ягон соҳаро кардан, аусбилдунг кардан дорен, шумо мегирен ҳамун Lebenslauf тайёр мекунен, Anschreibe тайёр мекунен ва агар ки ягон бигем сертификат ё ягон бигем медал, ягон чизи дигар дошта бошен, метавонед ки дар мебинависен фирмаи кордиҳанда роӣ кунед.
برای بگیم بسیارتر معلومات پیدا کردن شما میتونید که سایت makeitingermany.com هم بدراین ببینید. در اینجا معلومات بسیارتر در بالای ausbildung هست. یا اینکه شما میتونید برای جای ausbildung یافته سایت ausbildung.de را ببینید. یا اینکه سایت دیگری هست arbeitsagentur.de، اینا در اینجا میافته میتونید و در عموم در همه سوهای ausbildung معلومات پیدا کردن و جای ausbildung هم یافتنم atsubio.de اینم یک وبسایت خوب است. برای راه‌های دیگری به آلمان آمدن اگر دانستن خواهی میتونید که ویدیوی دیگری در بدرای تماشا کنی و در اوجم راه‌های دیگه گفتگی هستیم و لایک پادپیست سر فراموش نکنید. خداحافظ.